Israel Mbonyi atangaje ko bene wabo bapfa. Gitwaza atangaje ko bene wabo bapfa. Igisoda cy'u Burundi kimaze kwigarurira Pwezero. Ni ukuvuga ngo kandi intare, amadubu, ibi byose bamaze gutsindwa. Uburundi bwamaze kwegukana itsinzi. Mu kanya gato barisubiza Uvira, Bukavu, Kavumu, Goma. Kubera ko uyu muvuduko ntabwo ugarukira hano. Ariko urebye ibyo Gitwaza yavuze, urebye ibyo Mbonyi avuga, wagira ngo ntabwo bazi ko ari abikabera kwa Mariyamu. Abantu bazi Mariyamu Gitwarasenganye Mariyamu waguye igitarama. Umuhanuzi ukomeye, umuhanuzi rwose twemera twemanga. Pwezero ni ukuvuga ngo Uburundi bwamaze kuyibohoza. Buno itsinzi yatashye mu biganza bya Prime Niyongabo Kasparu baratuza. Ndabizi ko ugiye kugira ishyari. Ni ukuvuga ngo aha ikihutirwa AFC M20 amadubu uyu munsi bayatsinze cyangwa se yatsinzwe, yamburwa ahantu h'ingenzi nakita ropo y'ikitwa Minembwe, Uvira, donc rompo wihuza turiya duce twose tw'Abanyamurenge. Ikintu cyambabaje rero, Gitwaza w'umukire, aba Banyamurenge b'abakire muzabazwa byinshi. Gitwaza twabonye ugaragara, Israel Mbonyi ugaragara, Abanyamurenge urukundo rwagiye he? Abanyamurenge ko nta kajyasi mukora, nta kiboyi mukora, Abanyamurenge ko nta mwana wabo utarize, Abanyamurenge kubera iki? Naho twigwaneho nako itari yagize vraiment, twigwaneho kude chapeau. Uyu munsi wa none ntabwo navuga ngo hatsinze FARDC cyangwa Zarendo cyangwa FDLR, hatsinze igisoda cy'u Burundi. Nicyo cyatanze itsinzi kuva cyarwana. Kandi koko n'ubundi iki gisoda cy'u Burundi bravo, kubera ko Sadek yaratashye, EAC irataha, gisigaramo ari kimwe. Mugabo cyanditse amateka rero ko uyu munsi ibintu gikoze urumva nagakura. Abanyamurenge rero muzabazwa amaraso ya bene wanyu kubera ko ntabwo mukundana, ntabwo mubyitayeho. Abanyamurenge imbaraga mushora muri iyi ntambara yo kurokora igice cyanyu cyitwa Minembwe, ndetse amasengesho Mariyamu yasenze ntabwo yigeze abaha umurage nk'uyu wo kuba ibigwari. Ndabwira Abanyamurenge bari muri Amerika, Abanyamurenge bari muri Afurika, mu migabane 5 ituye isi, Abanyamurenge aho muherereye hose, ntabwo mushyize hamwe gutabara agace ka bene wanyu. Imurenge kwa Mariyamu mu by'agakiza ikabera. Ntabwo niyumvisha rero ukuntu twigwaneho ikukuza umwaka umwe, imyaka 2, muri mu gisirimba muri Kenya, muri mu gisirimba muri Amerika, muri mu gisirimba ahantu hatandukanye hose, ni Burundi ni Rwanda, bene wanyu bari gushira. Kireka niba musirimba musenga, musirimba muririmba muvuga muti Mana dutabare. Niyihe nkunga Mbonyi yatanze kuri, kandi biremewe. Hagira umuntu umburanya w'umukizwa ngo ambwire ngo Mbonyi akwiye kureka bene wabo bagapfa ngo ni umukristo, ngo Gitwaza akwiye kureka bene wabo bagapfa ni umukristo. Kuko inyungu Uburundi buri kurwana yo ko Kisekedi yabwishyuye. U Rwanda rufite imikoranire na AFC, mugabo ntabwo tuzi ko bacanze igisirikare ngo bibe public, ntabyo baratangaza. Ikindi nacyo mugomba kwitondera nuko ugwana hariya wese ari mu nyungu. Mugabo babakire b'Abanyamurenge, Abanyamurenge mukozwe n'isoni. Aba bagwiza tunga b'Abanyamurenge bo bari kugwanira amaraso ya base na banyina, bashiki babo, barumuna babo, bene wabo. Bite byanyu haburi iki ngo murokore ubwoko bw'Abanyamurenge? Musaba inkunga, musaba abantu amasengesho, musirimbe, mugabo muzirikane koko ntibafasha hasi, ejo buracya bafata n'ahandi hatandukanye hose. Kandi igisoda cy'u Burundi ushobora gusanga jinda cyarasiwe n'izuba.
imvura ya nyina wundi abyara umuhungu. Ntabwo n'ubundi cyaje hariya tuvuga ngo hari umupfumu wakiroze ko kitazatsinda. Iyi nkuru rero kuri Mbonyi, iyi nkuru kuri Gitwaza n'abandi banyamurenge b'abagwizatunga, aho muri muramaramara, murakogwa n'isoni, kandi Imana izanabibahanira. Njye ntabwo ntinya kubivuga, kubera ko miliyoni zikurikira Gitwaza zimwemera, miliyoni zikurikira Mbonyi zimwemera. Habura iki ngo nawe uvuga uti ni ukuri ndamagana cyangwa ndanze cyangwa ngwanyije cyangwa asubije inyuma? Rega umuntu wese agomba kumenya ko afite aho akomoka, ubwoko bwe. Yeremiya baramugaburiye yanga kurya, Yeremiya baramugaburira yanga kunywa, avuga ngo bene wacu bararimbutse. Ntabwo nzi rero icyo aba bagwizatunga b'abanyamurenge bibereye mu gisirimba no mu muziki no mu makomedi no mu mafilime. Nimbivuga ibi ndabivuga mbabaye ku ruhande rumwe, urundi itsinzi nyine uwatsinze aba yatsinze, ntawe usangira n'udakoramo. Mugabo rero abanyamurenge nimudahaguruka, Imana izabibabaza cyambo cya Esther. Abanyamurenge nimwicecekera mu gihe nk'iki bene wanyu bari gupfa, mukicecekera mu gihe nk'iki bene wanyu bari kuhasiga amagara. Abanyamurenge bafite ishyaka ryo kugwana, abandi wagira ngo siho bari, abandi wagira ngo si na bene wabo, abandi wagira ngo bararuzwe harimo agahuza, bya bindi bita ngo guhuzwa ikintu cyangwa ukibagirwa ikintu. Rero ngira ngo hatagize igikorwa, ubwo nyine ejo muzitega kandi gace kazafatwa cyangwa se ahandi bazabohoza, kuko niba abantu bashobora kuza bakinjira bagwanye n'amasaha make, utagira ngo barwanye igihe kirekire. Mu kibaya cya Ruzizi niho hari ingwano, ahandi hari ingwano naha muri Minembwe, by'umwihariko Poeze urumva yo bayibohoje. Ntabwo tuzi aho bari buhite babandanyiriza, ariko urumva nakamaramaza. Rero igisoda cy'u Burundi ngira ngo nitsinzi ku barundi bafana iki gisoda cy'u Burundi, banagikunda kandi twese turagikunda. Kandi uretse na Neva wagipfakaje cyangwa akakica n'abakakiyobora mu buryo bwa generali, mu byemezo bya nyuma atazi ibyo ari byo. Ubundi igisoda cy'u Burundi kuva na kera cyari gikomeye, cyari gihambaye. Mugabo rero buno cyacitse amazi. Impamya rero ko abanyamurenge hakwiye kubaho ko bahabwa ubufasha cyangwa ubutabazi, ndetse uhereye kuri ya yindi yitwa ngo Amerika ikwiye guhaguruka ikarengera aka gace. Abanyamurenge n'abantu b'amahoro, abanyamurenge sindabona abanyamurenge barya inyama z'abantu. Abanyamurenge n'abantu tuzi, nta udacumura ariko mu moko ari mwisi. Abanyamurenge n'abantu tuzi bativa yanga, bataba mu bintu by'abarundi tubamo n'abanyarwanda cyangwa abakongomani cyangwa abagande. Abanyamurenge n'imyigaragambyo yabo ni disipurine, bigendera buke. Abanyamurenge ntabwo turababona batangiye kwambara mini basinze biba barugana. Abanyamurenge kuva na kera bariyubahaga. Mugabo rero ubu ngubu ngo intama nziza ntawizirikaho ihene mbi iri. Ubu byabaye agaterera nzamba, bakayobera bahinga. Abanyamurenge baramaramaye, abanyamurenge bakozwe n'isoni, ariko bakwegewe na bene wabo, bakururiwe akaga na bene wabo. Ntabwo yenda ushobora kuntahura, ariko ni bene wabo bazize. None se niba abanyamurenge bamwe batera intambwe bakagira ahantu navuga hangana n'u Rwanda, bashaka kurebira cyangwa kurekepera, bamara bakahakorera ibikorwa byabo hari umutekano, aba bagitwaza bakananirwa gushoraho ingufu n'amaboko na ba Israel Mbonyi bakabireka, n'abandi banyamurenge bafite amafaranga bavuga rikijyana, bose ukabona siho bari, ntibindeba, ntibabyitayeho, si ibyabo si ibyanjye. Murahimande ko ari bene wabo bari kuhashirira, kandi mumenye ko hariya hose ni mu masezerano. Rero navuga ngo ni inkuru mbi, ahandi ni inkuru nziza. Ku banyamurenge ni inkuru mbi, ku banyamurenge
ni akaga. Mugabo ni n'abantu beza, iyo ubonye uburyo babica batagwanye, babica nk'intama, batavuze nabi. abanyamurenge nta by'imanza bagira ngo bararegana na naka wapi. Niba binabaho ni nka 3% ugereranyije n'abandi. Yego, abanyamurenge rero navuga ngo Imana ibahera ubuntu, nukuri turabasengeye, turabasabira kubaho mu mahoro, by'umwihariko Nord Kivu na Sud Kivu na M20 intego yayo turayishyigikira koko. Ibi ni akamaramazi, ibi ni agahomeramurwa. Umuntu abura no kuvuza induru, gushaka kutarwana ariko ukavuza induru, kavuza akamu gasemera uti muratabare. Bityo rero abanyamurenge navuga ngo nkumeze nk'ipfubyi, muri kubaho bupfubyi, muri kubaho mu buzima twavuga ngo wagira ngo nta papa nta mama. Isi ntibaza, abantu niba bazi, muri kwigwanaho. Niyo mpamvu banabyise twigwaneho. Ngira ngo ni inkuru nziza, intare za Sarambwe zatsinzwe amadubu, ni ikigandaro, ni ikiriyo bibaye. Noneho bikaba ari no kuri RDF ikabirimo. Uburundi ngira ngo uyu munsi bwatahanye itsinzi. Uyu munsi igitego ni icy'abarundi, felicitation ni ku Burundi, intego no Burundi. Ahubwo mucunge neza aba Barundi umuvuduko noneho bazanye. Hari n'igihe mwakumva Bukavu bayishubije, Uvira bayishubije, na Goma bayishubije. Koko aka gace ingabo z'u Burundi zishubije, nge simpamya ko wavuga ngo ni FARDC cyangwa Wazalendo. Oya, ni igisoda cy'u Burundi rwose, cyarwanye neza. Yenda harimo abari bubirakarire ko mbigarutso cyangwa mbivuze, ariko warakara utarakara batsinze, kandi no comment batsinze nyine. Sasa aka gace bafashe ni agace kariho iminara, ni ahantu hahurira imihanda itandukanye, icyo twakwita nka rompowe. Ujabutse Ntahangwa, uyu muhanda ushyika muri rompowe ya Ville. Ujabutse Musaga, uvuye Kiriri, uvuye Kanyosha, byose biraza bikagwa muri rompowe imwe. Ubwo ni nk'umuntu rero wabwira uti mu mugi Kigali hano abahazi ku Muhima, naho imihanda yose irahahurira. Buri gihugu kigira ahantu imihanda ihurira bakahita muri rompowe cyangwa se mu ndimi z'abanyamahanga. Sorry, reka nibandanyirize. Mu masanga nirizo y'inzira umengo, mu nkomane. Oya, nibyo ariko. Ubwo ni nkako nabigereranya ku muntu waba atazi aka gace kitwa Puezero. No kuvuga rero umuntu afite muri rompowe agufungira kwinjira no gusohoka cyangwa kujya aho wajyaga, kuko nyine hahurira ibintu byinshi. Aka gace rero navuga twigwaneho bayatse. Abanyamurenge ni umubabaro, ni agahinda ku banyamurenge batsinzwe cyangwa se bakahamburwa, kuko nabo bari bahamaranye iminsi. Mwibuke ko mu minsi ishize aba banyamurenge bari bahafite, barahatse ingabo z'abarundi na FARDC na Wazalendo na FDLR. Nyuma rero barongeye bisubiyemo, urabona ko nabo bongeye bakahisubiza. Biriya rero bisiguye cyangwa bisobanuye ko strategie z'urugamba, intego y'urugamba yahindutse. No kuvuga ngo ubu noneho urugamba rufashe indi sura. Niba rero bari bugerageze bakongera bakahisubiza, niba ari umwe arajya haguma mu gitondo, ku mugoroba undi akahava, undi akahaza mu ijoro, undi akahaza ku manywa, undi akahava mu kanya, undi akahagaruka. Mugabo urabona ko byamaze kunyuka, kuko ubu navuga ngo ni akaga, ni ishyano ku banyamurenge. Nzi neza ko ari uguhunga badafite naho bahungira, kuko haba harimo abantu bakuze. Ikindi nacyo kuhisubiza, ibikorwa biba byari bihari byose birasenyuka bitandukanye. Kuko urumva niba harabaye intambara ya mbere, abanyamurenge bakahirukana iryo huriro, intambara ya kabiri abanyamurenge nabo bakaba birukanwa, kandi abanyamurenge kari agace nabo ni ngombwa ko barwana bakakisubiza. Sinzi rero bundi abanyamurenge ntabwo bashyira hamwe mu kugwanirira icyo nakita sovereignty yabo,
cyangwa se ahantu habo. Ubundi abanyamurenge barafise abantu bateye imbere mu by'amahera muri diplomasi, ni abantu rwose nabo babaye inyambukira cyangwa se ingenzi igihe kitari gito n'ubu bakiriho. Kandi kenshi na kenshi impunzi cyangwa se umuntu wabaye impunzi aba afite ubuhinga n'inararibonye cyane ku rwego ruhambaye. Niyo mpamvu mvuga ngo abanyamurenge ni ukuri siniyumvisha aba Gitwaza bambonye impamvu badashobora gushyigikira iyi mihari, uyu mutwe witwa Twigwaneho, nabo bakahagaragara bakanakangurira abafana babo gusenga no gushishikara babashyigikira, kuko abari gupfa ni igisekuru cyabo, ni imiryango yabo. Mugabo aba ba Gitwaza urubanza rubariho, nabazira nubwo mwakicecekera. Ntabwo mvuze ko Burundi bwahafashe, ariko sishimishijwe n'abahapfiriye, sinejejwe no kuvuga ngo buhafashe gute. Buhafashe buhakotorore. Burundi gufata aka gace ka Boezero buhafashe muri signification yahe? Burahaha Gisekedi, burahagenzura, hari iyihe nyungu? Hari inyungu ki? No gufungana nk'abantu bari gukina urubugu cyangwa bari gukina dame. Mugabo rero ni wihweza ukanitegereza, ni intambara idahera, ni intambara mbi, ni intambara y'akaga, ni intambara yo kumena amaraso no gusesa amaraso. Navuga ngo turayiyamiriza amanywa na nijoro, kubera ko iyi ntambara barwanaga iyo bari intambara barwana bamara kubohoza utwo duce tukazama amahoro, twese twavuga ngo amen. Mugabo rero hari ubutunzi bwinshi, ni ahantu heza, ni mu mirambi. Bamwe bakeneye amabuye y'agaciro, abandi bakeneye korora inka, abandi bakeneye kuhahindura nyine ahantu habo, ibintu nk'ibyo. None twiziga iki? Biragenda gute? Dutegereze iki? Haracurwa iki? Harategurwa iki? haraba iki? Rero ngira ngo ku banyamurenge ni igihombo gikomeye, ni inkuru itari bwumvikane mu banyamurenge. Ni inkuru vuga ko abanyamurenge bari muri Amerika, abanyamurenge bari muri Afurika, mu bihande bine by'isi, mu migabane 5, bose iyi nkuru y'uko kiriya gice cyafashwe ni inkuru yabaye mbi cyane. Twabonye no ku mbuga nguranyambaga abantu bavuga bati ibi bintu turabyiyamirije cyangwa se turabyamaganye. Hariya hantu nta ngabo ubundi zikwiye kuba zijyayo, ari izo z'aba FDLR, ari izo z'aba Wazalendo, ari izo z'abarundi, ari na FARDC. Hakabaye hariyo opozisiyo, navuga ngo, cyangwa se nyine ikigo cya gisirikare gihagarariye inyungu z'abenegihugu bahari kugira ngo babone uko bakora utwabo bafite umutekano, bafite n'amahoro. Mugabo rero si byo byabaye. Urabona ko ni uguhunga. Kandi rwose aka gace ni ingenzi ku mabuye, ni ingenzi mu migenderanire, ni ingenzi mu itumanaho. Ugafite abakotorora ahantu hanini cyane, kandi abafite imbaraga zo kuba yagera Uvira n'ahandi hatandukanye mu bice bimwe na bimwe bigize Minembwe. Navuga rero ngo ni kimaramare ku basenga, ku basenze, ku bantu bazi neza ibiri kubera muri Kongo. Ni kimaramare. Abanyamurenge rero igisirimba cyanyu ni ukucyongera, amasengesho yanyu mukayongera. Mwari mumaze iminsi mutwereka itsinzi mutsinda, uyu munsi sinzi uko byagenze. Murongera igisirimba, murongera amasengesho, murongera inkunga, kuko abanyamurenge bafite amafaranga menshi ariko barabatererana cyane. Abanyamurenge ni abantu bize, kugira ngo uzabone umunyamurenge utarize biragoye. Abanyamurenge ni abantu bafite ubutunzi, kugira ngo uzabone umunyamurenge utuye ruguru rw'umupeyeza biragoye. Nta munyamurenge ukora akajiyarugo cyangwa se ikiboyi cyangwa se ikiyaya. Habura iki rero ngo ayo maboko, iyo nkunga muyegeranye, ntimube mwambaye urubwa nkuru cyangwa isoni nk'iyi. Gusenga murasenga buri kimwe cyose. No kuvuga rero ihuriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa Kongo zamaze kubohoza iki gice, zirukanamo Twigwaneho. Shobora kuba yari iri kumwe na
AFC M20, RDF yo ntiturabimenya kuko ntigeze itangaza ko hari ingabo zayo ziri kurwana muri M20, ariko bavuze ko hari imikoranire batigeze batangaza. ubwo urumva rero niba iryo huriro ryose ryashoboye, ariko n'ubundi nta watwenga nta n'uwaseka, twigwaneho. naho yari yagerageje, naho bari bagerageje vraiment ubundi guhangana n'iriya kipe yose uko ingana kuriya, ni ukuri kude chapeau, ntako mutagize. Twigwaneho tuzi itazwi, idashyigikiwe cyane, itanavugwa cyane, naho yari yagerageje kurinda abaturage. Ntabwo nzi rero Imana yaba hari buturuke, umurengezi cyangwa umucunguzi wabo aho bari bukomoke, kugira ngo abahe gift, abahere ubuntu, arokore ubwoko bwanyu. ngo manumva isengesho ryange, manareba agahinda kange, icyo nkwingingira nuko bene wacu bakizwa, sekaro na kecuru